hayi ingane zakwethu hayi unyazo luphelele emhlabeni nanguMesiya sinaye siyaphila naye siyambona uNkulunkulu ezulwini nasemhlabeni ukuthi abantu abafuni ukuvuma nimcofa ngamagama nimbiza ngayo yonke into kodwa nize nimvume isolo samabandla sesikhombisile ukuthi uvele ezulwini saze sasho sathi uma usondela kuShembe usondele noNkulunkulu uphelele lo simlandelayo nangu Shembe bafowethu nize nikhonjwe isilo samabandla kodwa nisamphika nimcofa nimbiza ngamagama ngayo yonke into bazothi abanye inganikwenzeka izinto emhlabeni ezimbi cha lokho akusiqabuki thina kubikezela isikhathi esizayo vele sekusondela isikhathi uShembe wayikhulume ngaso ngakho ke hey bafowethu muhle uShembe wethu muhle uNkulunkulu wethu uNkulunkulu kimi mhlawumbe wena ngeke wavuma kodwa ke siyawubonga umsebenzi ngoba uNkulunkulu uyasiveza emhlabeni kodwa abantu abafuni ukubona uNkulunkulu uphile enyameni umuntu ophilayo emhlabeni uShembe uyi-representative kaNkulunkulu kodwa nina nikuboni lokho niphikisana naye nisana naye nibiza ngamagama nimcofa nimbiza ngomfundisi ngabe niyokhanyiseleka nini bantu bakisa abansundu ngoba uNkulunkulu uhleli naye emhlabeni kodwa nina nimboni nanguMesiya phambi kwethu akekho omunye noma ungathini uyena uNkulunkulu wethu lo Mesiya wesizwe simnyama siyabonga Shembe